Hang Akim Zoyin. Sarva Shiksha Abhiyan SSNY Inclusive Education for Disabled IED Sainayin Tunin Sinot Hall IB Rota. Chura Champion Block Pam Sunga Taksalama Vual Paglok Nane Now Pangkum Samnagyan Wailam Tia Dingin Free Medical Assessment Came Hi. Hay Huna Muntuam Tuama Pan Taksalit Lungsim Lama Vual Paglok Nane Misom Sagi Lekhat Val Pai Homwa Tigo Homang Sim Tejet Io Chura Champion in Sun Madak Som Lekhatin Hong Hiain Tugen na hun saulo zanghe aman again na government in wal phaglo na nei naw pangti deida na om dingu ngai thelawin hamphat na tuam atan the na dingun program tuam bolin amauti ading in sumtam taksenga pan na sataka law a hi manin nule pati leglung ke mai lawa thil hi the na chi tuam nei a hi dan thei khesak tuwa pangding in nule pati pai nule pa pai hom ti haswan hi nule pa ta te I lo kwa ma om lawa hi manin amauti adia hamphan na omte kan soi sagle del zoi pi pe nule pate mo kwa ka hi dan kwa pe win thei thaka hichi banglam vai sai te to pang khoma mi hi bang hi theu a hi dan ilat sakna ding a hi chin gen hi lowa out ding government in ngai kho in sumtam pi seng in program chi tom to mang bolu a tunin jong ei lam ka tuala hichi bang hamphat na tang thei ding in program chin lo tai nong ki bola hi hamphat na hi tan chiat isom ding in ei zong nule pate in zong itate hi su lungke mai lowa nang zong nalom te banga le khasiam le golba na thei na hi ji ihan to wa amawa dinga nule pa in ita lungsiat lo chi khoi ma kumlo wa ya ilungsiat chiat wa ya ilungsiat nau pen kha amawa dinga lampi te ipui huai wa ikan suyuwa idel zuyuwa amo uzong amphat na ipi hi ya alam kai te chau hilowa nule pain zong mo pona lian pi nei hi chi lungsima theini angin Dunia Free Medical Assessment Kema Mental Retardation nei mi somni degu Multiple Disabled mi gyat Orthopedic Disabled mi somlenga Cerebral Palsy mi guk Speech Impairment nei mi nga Hearing Impairment nei mi guk le skina mi nga telwa Ophthalmologist Psychologist Orthopedic le ENT doctor tin hoi takin assessment bolwa amauti assessment bol dan dung zoyin tunung solawin medical director in disability certificate pedinga go lamle khojang na lam to kisaya hak sat na neiti athonin free corrective surgery bol sakhiding hin thutut kenga hi hongtung ding January ni som ni le ni sang ni le som na gukin Renglar Hoi Junior High School a Samulam Land Block Wam Sunga Tia ding in assessment game ne hinon dinga Henglep Block Wam Sunga Tia ding in Munpi Primary School a January ni som ni le thum sang ni le som na gukin ne hiding hin leng thutut kinga hi District Health Society Churchanpur Saina in Jingchiang Jinglam dak soma panin Psychot PHC Wam Sunga matamwal tam khwa one day mobile medical camp ding hi Hai medical camp a Dr. Robinson Lalnun Puya Dr. Bellamy Komle, Dr. Donna Vung Hoi Chingtian Ruthilal Bikram, ANM, Chingbiang Lun, Pharmacist Le, Manase Office Assistant to Kitwain, Matamal Tam Huale Ase Vela Nanatuam Nite Enin, Dam Doiling a bang at hon in home ding uhi. Hai medical camp ne na ding to Kisaya Mo Puang na Nating Jingchiang Jinglam Dakwa, CMO Office Tung Kim Cha Dingin, Dr. Thangjin Hob Guite CMO Churachanpur in Take Sakna Ball here. Nehru Eva Kendra NYK Churachanpur in Tunung Solawin Churachanpur District Sunga Khotang Khanto na ding le Gampua Phan na dia thei pha ga pan anala Youth Club tia dingin Youth Club Award hom hiana nei soma tu sang ni le somlenga pan somleguk sunga pan anala khaten ngai event thei ding hi Youth Club Award kichi a hi le Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India Khotang Khanto na ding le Gampua Phan na dia Mani thatang senga pan analate pa toy na ding in National Youth Leaders Program Scheme tungtonin block level ading in Youth Club Award kichi pan hiain kumkhat sunga khotang le gambol phat na sem hoi tungtuan ti kyanga yaya award pia khya kinom zela khanna latien ki pa manin sangya le certificate sangin ni na latien sang ni le certificate sang hi hei to kisaya lunglo na nature champion block farm sunga omtien District Youth Coordinator NYK Churachanpur office a form lang thei dinga February ni som ni le kwa sang ni le som na guktan in piaglo thei ding hin thutut kenga hi
EBCC Hebron New Lam Kain Hong Tung Ding January ni som ni le kya tapan ni som thum le khat sang ni le som le guk sungin keile ka in kwanten zo topa na ahi ka sep dingu chi thopi zangin revival crusade kam upabial khom pi nei ding uhi ai khom pi hi le January ni som ni le kya sang ni le som le guk ni takin Pastor H Ram Khan Pau local pastor EBCC Hebron New Lam Kain Hong hedinga khompi hun sung tengin Reverend Dr. KH Khaiza Khamin Thugian na hun zangdinga EBCC Hebron Huam sunga upabial tuam ten Bible chang le lapol kidem na nei dingwa January ni som thumne khat sang ni le somne guk ni takin Reverend S Wong Min Thang General Secretary EBC in khompi khang na nei ding hi National Institute of Mental Health and Neurosciences NIMHANS Bangalore 2016 to 2017 academic year ading Master in Public Health MPH course sinuten Directorate Health Service amin piaglu thailel hin Director of Health Service Manipur in thuswa bol hi Master in Public Health course hile MBBS zosa kumsom lileng anwailam tulela government noya semnel tiading hiya lunglun na naten January ni som thumne khat sang ni le som laguktanin Directorate Health Service Imphal application form piaglu theiding hi hai course hile kumni song dai ding hiya March sang ni le som leguk kal topin All India Entrance Exam dinga June le July khasungin personal interview ne hiding hin thutut kinga hi State Bank of India Churachandpur branch in Saikot Village Authority to kitwain tunin Saikot Youth Club hola Financial Literacy Awareness Camp nei uhi Hey awareness camp hile Financial Inclusive Fund PMJDY zanga number tina sponsor hiya Saikot khwa ommi pi jasagi wal hai kema ki helu hi Yai hunza na hi le sonung da khatin ki pana JL Jova Joint Secretary Saikot Village Authority in Hongkhiain Ji Thangchin Khob DDM na Bartin Financial Planning Bolding dan bana PMJDY nwaya hamphan na twam tomam te pulang na ne bana sumle pai kebit dan le zat siam dan the apoi mo dan sin sakhi Pauni Thangwalte Chief Manager SBI Churachandpur branch in Cybercrime to kisaya bank in haksat na twam tom atwa te bana Hei to kisaya michi pilwana poi mo dan pulang na nei hei to kisaya khotang ne sapto makai tian pan la khun ma ta hi dan yena bengzat phatwam ding dan le lon dit ki loin thil sau tak poisak phaban a hi dan genin kwa pewin diktan na to gam ibol hoyu hunta a hi chin gen hi